me mwakwa abado Adom TV bedroom health tips so na watchi monso akwanya no aba se endpoint homeopathic clinic ada romanti e wose ye ni adokota for di enkomo we enne ne na watchi mon komo no eye hypertension san komo we dey sanka everyday na me asum no bia nko check ntime moye me so na watchi mon komo aye ba bedi no fasedama endpoint homeopathic clinic yare bia hawadua ukon ho be show the number on screen no ase and then no dia yasa lucky e wo ho e de say ya ba no ane ho e ne Dr. Dubuaten e ba bedi enkomwe doc ye mo akwa ba adwuma mu koye nyankopon daro e de nyame ase wiki mo say yen kasamfa hypertension ho e kwaso pa ho papa na yade ba ko a enipa muo na enye chese yemfa ne serious nti ubeye obi se o me de o me so high pressure me de pressure ba yade ba ko a ewiase nyina ekum nipa pa na e ma nipa bebre no ano esai nipa e ma nipa bebre ye disable ekum nipa e yade a na ekum nipa kwa so e monka ye e ya hypertension enti ne yafa ne se silent killer ni nickname no hypertension ni nickname silent killer enya se kum silently uhu nipa no nra enu a wo hia nipa no wa yi ase enu a chikura so na wo hia na fuo mu kwa so adwuma mu kura so na oba adwuma wo na na esi nipa no nya wanya stroke na esi nipa no nya wanya heart attack yesi nipa no yesi na wawu how one way ya because spiritual there is nothing spiritual about it oh na wo se ne ho na ba bi anya ne ya oh no mi hia no kwa no wanyo obi a chese wo yale na se wonko ne ba hypertension no silently ekum nipa silently emmon kaye ne yakasa hypertension no a definition of it no meka no high blood pressure na wa wutie ne wate ase yi high blood pressure e didn't you hear the you know na just say two things are involved blood quantum of blood and the force or the pressure in the blood and this are the neighbor. Anybody say ni moja no edi afusane fa yentini mu no. Moja ne timi di afusa fa yentini no because of force bi a akoma no pumping moja no. Pump ahoden a wo moja ni mu a pumping moja na pa wona dua ne ba bia no. Eno ene ye kan say pressure. Na pressure na wo moja ni mu a pumping akoma no edi moja ne fa wontini mu no. Your pressure ne wo mu ahodo miensa. Okay. Your normal pressure. Your low blood pressure. And you will be able to high blood pressure. Normal no na you correct. Okay. To check your pressure 120/80. 125, 129/80. We are perfect. A shas yes say call 130, 140, 90. O pressure no free. Normal no rise echo high. 140, 90, 150, 100. And so on and so forth. That's our pressure no. Ne soro no na pressure na wakuma e wo mogani mu no soro no na e dey eko. And as a pressure no so timi ba form obi de e wo se bi ya be 110, 170, 160 and so ye low. Enti the pressure na e wo mogani mu no a e pumping moja no afa wontini ni mu no the pressure involved no has to be normal. Okay. Sanity. It would de no e rise here and ye because when you be can say high blood pressure and now say because when you be a say hypertension. Okay. So and inti you make sure say to check your pressure and pe now we say 180 130 80 130 90 ya hu say and you because the pre hypertension e pese e kosoro but when you 128 when you perfect na mo bi a wo nyini a obi wa 60 years 70 years no a na ye 130 90 kura no a normal for you. Okay. Na mo message say ko 140 150 100 170 no nko no ba na say wa hu say wo it danger zone. And hypertension ye hypertension na se kire ene sa de no. End point to me particularly na yade bi how bi hypertension wo bi afabra stroke wo bi afabra wo dwo so 10 wo yo ba na be ma wo dwo so 10 and so ubetimi de aba yegusu ye free scanning for memma a person mo check o prostate wo dwo so 10 wo dwo so ne mu apa mienu na so fitafi be mani ho ba oba chima mu hawo oba wunya menses and so no scan no oba endpoint ya e free free number yi so na eni nkomo number na 0244 0244
867068 0244 86 70 68. Yada say Dr. Duboate na yete ne nka na wotwe mu nkomo no entitie bi na mu a na hypertension de ye nu ho de ne nso me sure so ye nipa yi na wonyini de kakra betumi afa ho nti wo chena nkwa hoden e wo ho akan ho de nto so